sa Pilipinas. 12 minutos sa nakalabayan na alas 9. Ngan padayon kita nagkakaurusa, balik kita din na itong programa, di natong itatagan din pagdaig o kadasig. Ang atong kultura o arte pinaagi na aton mga kontemporaryo nga kanta, mga manggad nga musika o mga bahandi nga awit. Di nila ito 105.3 MSFM. Ha mga huring nga narupoy, kaupo niyo Kuya Hermie Mick Sanchez. Ngan ini na pamatian naton ang mga pulong han kalipay, abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy, namnamon naton ang katamis han aton puplongon, dinhihini nga bahin na naton programa. Siday ha mga huringan harupoy. Hakada sugad nga takna aton pamamatian, ang mga siday nga iyo hidimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin himgugma ug paghingyap. Siday nga ginhuhuringan haropoy, dinhihini nga bahin han atong programa. Siday ha mga huring han haropoy. Nganya na nga gabi aton babasahon yung sa nga siday nga sinurat yung sa nga makarit nga profesor han Samar State University Senior Jonel Bahado. Ini nga siday ginkuha nato na niya chapbook nga anuluhan girik-gitik. Anuluhan han siday yana nga mabalik ka na. Yana nga mabalik ka na, siday nga sinurat ni Senior Jonel Bahado. Kinukulba laghihap ako, kayhan imong pagbaya, wara na ako pakatultol han taog. Pagkakanto ko harawis, permi humas. Wara na ako pakakatigo, han linya, han alimutaw, han amisay. Wara na ako pakakatigo, han mga tuay, han tuway. Han ak ginpupurutan mga busikad nga buaw. Waray na nasuhot, han akon bubo ngan timing. Ang taobla haakon, an kamingaw, an kahagnaw. Yana nga mabalik ka, kinukulba lagi hapon ako. Kay kun daw pabalud, mahubas man lagi hapon, kahuman ang taob. Yana nga mabalik ka na, siday ni Senior Jonel Bahado nga aton ginbasa, dinihini nga bahin na aton programa. Siday ha mga huring han haropoy.